Diabiko de mimbanye do manye kemba Reeby news ngene wakenye balashi biklago minimi ba yo chame ke hanye achomi AJ Royal wonu he akenmene abanaba kumobie ba ko okwe ni na ke woje akumowo se ni sport me efe shibe ni wo ba shebie shishije mi elebie mi amekumowo se ko kwe se egbe he ni nya keje shishije wo se na akumoshi ni wo ba shebie amefi amedwoma ka me nkumotwe ko ina ha me stop aka meka ku shibia na ewo na ka me nkumotwe ko me ameshi ekome hu ye ni be ni amefele eyegbe because chucheme ame dadeji ke ni bi ni eye very very dangerous akemoko banye at any time and any moment ni one try ho ake woke shi acheme ke shkmo acheme ba wie shi ame hande wole ake tension ye high ke boni oya meshu mi you know how it feels say wo wonye ko ni woka mete mo kwa agbasa ne shi ke wona gbe ni woke shi acheme ko me pe woka me bana sande gba no ba bia me ni hewo aha me notice because be mi ni wo ba mla me ko me ke wo even manche ni yo bi nupa ye hanu wole ake amelepo ake no koneke yano ye bi enmene no amede nche na me na soldier fo ye ke police fo ye na meje ko mba kwa ake mini yano na me na ka akumobie no ameleni ni yano no woke wona be hu ko manche ba ya no wokle ba na sanegba ake anieli ake abanaba kumobie enmene ni le ya fe manche ye bi ni lake bi nu shipon ni mini hewo ha gba ake ahon shipon ye ke ha me ye ake moko ke life service de ba he shipon ni mene ene mefe yano no ni be ya wo ba ha nye update wo kenye ba na sanegba ni wo ke mambi e ke shpon cheme hu ba na sanegba wo fa ne achomi eje mi bodo manye kemba Reeby news okay achomi Victor Asigbe okay no ba shpon bi ake wa ake problem ye okay shin tomo 5 months ago national security is bi e ba bi ake o shpon ake water lock ni wa me non ka ake no wo ba nyo continue ni wo ma tunjien no jino ni wo ma tunjien no fitish ka almost 2 billion kese ke ma tunke ni bi ni aba kumone o okay no ke wo you mean bo we moche ameba bi o mo na make enya ke fine ba na enya ma aba bi o mo na ba ke o ake aba ya ma tun no jino wo start gidigidi no ma tun ke fo shin no ene na me ba me hanye notice aka member ala make ake wo no kwa aka member shin like that was 4 months ago ni na soldiers ke national security baron na wa survey around na me take on dan enele ame bale trukane banye bi nye oni na menye bi ama obi shi obi o me ni wo hishku ame dan ke mini ya no ake no ko ya no amo me ke wa no kwale no ni yo grane okay no obi manchema shpon alo estate bi manchema shpon ni wole manchema wo he manchema de ni di bi manche ni na monji mini ji egbe ni wo chole ni le efu ne leji ni you find afi enye no hishpon maji enye no hishpon hishpon that was 10th January of this year 10th January of this year shina boy kumone nyenu yomoko alo manche kenye ba wi alo noko eke wo wi noko ake noni abana ba fe ne wo one of the side no jini wona na ni akumo fe ya wona we about compensation ake wo wi ku compensation ake wona keneke ake wo wi ku noko dawi you find wo ba ke bo na wa bi me ne nuchumo me national security Jimmy national security ofane ni no onu side onu ake amemba kini nya ba ishpon nye na ke anole ake bi ne faani dabi nuni mayema yu ake ni oba bi fe yenwe wo ke ya ne kengbe ejemele kenyu mo ne ndumo bi shin bi egbe fe le je faani yenwe si ameke amembanaba lebile no ni nke national security ko npe ja ke o he ni amamotwe water ni na jeme na banaba kumo sinle ake okole the whole place na banaba pull down okay no building and build or your permit here abo building permit ni mbo na permit na main office ke ha permit no me mbe ni brand afi ne mini tema target tempo planning our draw plan like plan fit man assign
Ghana permit of an Akoba machu. No many 2 na kan office ni ameha permit amelia ke bi na esa na machu ye bi no le nyemale ki wonu le won ye news e mi nye UTV ke he come ni ebale ake ababa ko Wednesday na no hani wo powo fa wona ni wo ba bi okay mo le bi ne makpa ne no ni na paper no ake o abana fe demolition e bi e o no ni ke no sanema ba ne wa kwa ni ke imbe no ji no ni nke ba be ma ha bopo oh so far as in life you all wala yele hope here okay boy you are done yo ablade abit wo beni ihanye nushi elia ona ke wo ba nye update no wo hanye fe ma ke akumo tue pi ni ashi ekome no meni ke nkwenu shishiko ko kwani ni onse ne ashi ekome hu yemi ni ashi ni atakohe shi wo se peni akunu wo bi ake ani meni akumo ameno mini hewo ni meni asha ameno ho mini hewo ni ke wo bote mi no wo ke twetwe ekome ewie meni amesumo ni amebaba camera mi wie wonake most of them are foreigners. They are not people who are even from here ni channel hu onupa ye ke ameba wie aka meba nya me ma metuwe which was 5 months ago. No wa menu shishini woni me na me ba ni me ne amenkumotue. Secondly wa me ba na mba ha me wolo alo abaka me no kwa ko me ne gbi ne oba ba ne oba kumo shini na menu no oji abana ba kumo which was nye news me ke ni bi me ne no abana kumo ni amenu shishini ne wona kumo me nkuma no na shi me nkuma no koko fo yo ana ke ne ye bi stores ye bi there are other buildings ye se gbeke ya fe ni akumo koko kwa the same side there hu e ko me ni akumo fe no one first one try ake woko nupa e ba wi ba me ha wo gba ake woka me ba wi no woko wona be alo wo na gbe ni woko nupa e ko me ba wi wa be message ni ne amegbla mi ke ha wo okay one thing huni wo kwani wona ye bia ke police for ike soldier for e na me ba bia they are very friendly because so far ke wo kwe hey pi ani ka akumotui ke ni bi ne ke babe oba na police we yi me apply make ni she many worker make we they are very friendly. I'm here ambulance staff for anything but so far me you komoko they are some of them are sitting on my left hand side one on right hand side. There are a lot of things ni ko na me there are more than 500 ko na mo ba jack ni gidigidi ke no ko ya no be but everything is very peaceful here. There hasn't been any chaos, nothing at all. I mean enjoy me here ke moko ba bia me no ko they are very nice to respond to them. There's a one ko onupa ye ni worker me ba na sanegba lo ba bia me sane ketcho ni ya no because I think they are all trying to avoid the interview or something but apart from that everything is okay here. Aha me komempo time ni ameke lo ameni bi ikeja metu mi we saw some parents mami me na me here bi ikeni but they gave them time to take out their things and stuff which it doesn't happen normally in Ghana be warfare war be or witness to it like most of the time we ye dem no ba ke je ko ba kumo chuke ni bi ba me that be friendly am ha me gbe am ha me time na me ke move am ni bi ni ameni amekumo tuye but yes still we are yet to have an interview with any of them to find out the reason why ni akumo tuye instead of walls and wo ko na be ko ba na ambulance ye bi but so far ambulance wo ko boku police from here electric na make electrical make ni be but so far shocker ke other staffs get check ni be but they haven't used it on anybody I mean use am na book and their communication today is very good. So let's be around and see more and if anything will update you on it. Ko kwa wana me SAP I mean enjoy me there is nothing like chaos or anything. Mo fe mo every last year ni amen ye bi me ko metashi man bi ye bi the only thing ji hey ni chumi ye avoid man bi aka me baba bi because it's not safe. Anything can happen. No man bi no la avoid am aka ba bank he ni chumo ya no but as for me there me have a permit aka obani oba around which is very nice. They have been nice to us today and we appreciate that.